Yang keput syarat maulid bekna dana-dana bantuan bak peng maulid peng harum mesribai beru. Tegedi na toke sabu leke tanggung lumo dua boh tulak jaro. Leke maaf bah. Bek lu terima lumo don. Epat abuk dah ke dia bah. Hanjuk lumpuruh peng harum dalam maulid. Itanya ke mata tiat leke dana 20 juta. Apa ni peng? Padahal na set baju bak peng ju dari balung na pai. Padung beli moida 6 kadari you yang menyuruh peng sabu babu maulid preh musibah pada dia. Nauzubillah. Ham rumpok barakah. Ya put boh syarat dak pelihara dapat pahala bab maulid. Kengkau empat mak tak tingkat yang kelih. Lahir Nabi 12 Rabiul Awal. Allah gepilih lahir Nabi 12 Rabiul Awal. Pakon geajarkan le Nabi umatnya di atas 12 perkara. Nabi lahir 12 Rabiul Awal. Allah gepilih 12 Rabiul Awal pakon. Karena wate lahir Nabi di atas donyanya geajarkan umatnya di atas 12 perkara. Yang pertama rukun iman 6 nyo yang geajarkan oleh Nabi. Iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada kitab, iman kepada malaikat, iman kepada hari kiamat, iman kepada qada dan qadar. 6. Tambah rukun Islam 5. Mengucap 2 kalimat syahadat, sembahyang, puasa, zakat, haji. 6 tambah 5 11. Tambah rukun ihsan sabotu. Rukun ihsan anta abudallah ka annaka tara fa illam takun tara fa innahu yarak. Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau lihat Allah. Maka apabila tidak engkau lihat Allah, maka Allah melihat engkau. Maka 12 perkara diajarkan oleh Nabi nyokuh makna 12 Rabiul Awal. Yang pertama beriman kepada Allah. Allah dan pri Allah mah 4 Allah. Sebelum pri Allah urido ini. Bandung getanya wajib turidra asai getanya pan asai mula pan asai mula Bandung getanya wajib turidra asai getanya pan asai mula bai sitite asai getanya Tuhan pesampah ke manusia baingan apui angin ngentano Tuhan pedengah di padang masyam. Tanya mak pak jut ni lungken bai ya pui jendoi bai titik pui ya nyan ia mani manian suci dekat kena jakrong je semayang kena baca je semayang hana menajih ian yang menajih wadi madi menyo imani hana menajih dak pun hana menajih hanjut jeb bek bagah suci ente kayak jeb ya boeh dah hanjut masyarakat ya ilat luat tungkulung hana luat walau ilung ku hanjut jeb mani dasar karenanya ianya suci tapi tidak menyucikan ya dan nyojit bak ia yang hina bek mung dan nyojit bak ia mani bek mung bela sok prok lo mung abada julo mentang-mentang long je ke bidan kalau enggak ngiku mata mata long najak iku la akbit kalau enggak ngiku mata mang kebang bengah ka kenang tah sabah siluai birunya naga terpai daripada ganang sepatu hitam tah kilir rak samping hendak kopi sabah helm puka bacut jaro menggeti-geti kalau ke ulak panah nyampe lantai lele be mung apa dah julok mung hanjit yang mung tanya yang kaya-kaya pibek sombong benanikna urang gatin tanya yang lagak bek mung bek bangkalan urang hana lagak maju
biasanya gop nak nak trem ponda tum ponda mukreh muka ngazpal mong mete banta cok gadah baidong dibelah yang berokon ji bunga desa le mo ponda plik desa gaji banyak pembong ron la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid munyakah syukur atas nikmat long tamahkan Allah munyakah kufur lum biadu wadah gebi nikmat la Allah ko gak gebi nikmat gebi boh hidung lagak ruhung uyu nyo tempat ruhung wadah hai pernah payung mak jalan gebi punyung ko lagak gebi serama kena uliket ali ada dengar langsung gebi mata ko lagak gebi bulai keneng nya jajak lauro hana hek dah blut kanan tutup gebi selupuk mata tak ada doi tak blut metapat kena bada-bada beno mata nyai petapat bro le selupuk mata gebi bulai mata dan sebagainya ring lang hidung gebi bulai hidung ada tajak pajalan lalat dia tamu langsung halal tu tau tak medun dengan nyaring kok gak bila Allah ya kan kok dari bila Allah gebi anak jaron menek-nek nya sepak mandung kok hek dah jebuk kok gak bila Allah gebi ukel lah ukel ge yukoh be panjang tat pakan be panjang tat mutasyabah ngemburung aliang gebi babah yang indah babah hana tantek ngempugong ko lagi ilmu babah ke pungoi ke tantek dawanyan itanya babah ya tu punggung uyu kok gak bila Allah gebi gigo ngangan takoh gebi bibi yang jet rasa gebi lima lidah bak lidah gebi rasa cina pajo sate kaso kan lidah kaso kan kahantam urun te pajo sate pajo lidah pajo sate enggak tak bengok ke lidah tikau dalam perut banggelin ho lidah roku tiga dengan sate pajo sanyo tapi wata gebi nikmat li Allah taturi tah atau sate taturi tah atau lidah kanya ana kiban gebi nikmat li Allah maka bena olah-olah nikmat ka gebi nikmat igo ko laga nebo kawat kok gak gebi li Allah nikmat igo putih-putih kadang pasang behul ada tanya pun kalau landepi buh kawat ni hopi buh igo yang buh kawat artis home baina gede bobo le banyak mana lepeng ni nya yum kawat artis tung kutuk 7 dah yum kawat yang ali buh kawat makanan buah apel buah anggur strawberry cocok dengan kawat itu yang dia pasang kawat lu hatu ribe yum tak nak belah buah anggur nanti peng dapat salah belah buah setui nampak payah buah setui buah kerundung dia musim lang buah kelayu na lepas gede-gede ukurung raya buah jamai keling tepor di ukurang na hitam abah dah ada cocok yang mak bahina gede bu artis be abuh-buh dah nyocok pempeng jok kurunci kat pege-pege mentang bobo kawat lah bahna cocok katanya wan erahan tepat tengku nya pesen tengku pesen bajen ju kubu kai breh boleh mata kalau gebi